nongeye kuguha ikaze kuri wa kane kuri Rugimbana Talk Sport. Amakuru yacu reka tuhere mu gihugu cy'Ubutaliyani. La Gazzetta dello Sport ikaba itubwira ati Pirlo ati afite vitamine K. Vitamine K rero bavuga no musore yitwa Kulusevski Dejan, akaba ari umusore muto cyane rero w'umuhanga w'ikipe ya Juventus iri kugenda imurika. Uyu musore rero akaba umutoza Pirlo ngo yifuza kuzamukoresha isezo igiye kuza hamwe na Cristiano na Dybala bagakora ubusatirizi bukomeye cyane, tiriyongo izaba iryana cyane. Hanyuma kandi umutoza akavuga ko afite icyizere yuko bazatsinda ibitego byinshi cyane bari hamwe. La Gazzetta dello Sport kandi katubwira yuko Conte afite icyo bita facteur H. Factor H bavuga rero akaba ari umusore Achraf Hakimi, akaba ari umusore w'umunyamaroc rero ku munsi w'ejo office yazaga mu ikipe Inter Domira. Akaba uyu musore rero yananigambye cyane avuga ati abafana b'ikipe Inter Domira ndashaka kwibutsa umuntu witwa Maicon hano. Umusore wihuta cyane w'umunyamaroc uhagaze ku kilometero 36 na metero 470 ku isaha ku muvuduko. La Gazzetta dello Sport kandi ikaba itubwira yuko ikipe ya Milan ejo yamaze gusinyisha Sandro Tonali. Ikizamini cy'ubuzima cyagenze neza cyane, akaba agomba gusinya igihe cy'imyaka 5. Hanyuma uyu musore rero akaba agiye kubafasha muri Europa League y'umwaka. Ari nako kandi Milan yamaze no kubona umuzamu rero Tatarusano wavuye mu ikipe ya Olympique Lyonnais yerekeza mu ikipe ya Milan rero kujya kuba umuzamu wa kabiri kuri Gigi Donnarumma. Tuttosport ikaba ivuga ati festival ya Cristiano Ronaldo. Hanyuma Gonzalo Higuain ati biragenda cyane. Akaba rero ari titre y'iki kinyamakuru kivuga yuko Cristiano Ronaldo rero nyuma yuko atsinze igitego cy'101 mu ikipe ya Portugal, mu ikipe y'igihugu akaba rero yatsinze ibitego byinshi cyane, ibitego 101. Hanyuma akaba abura ibitego 8 ngafate Daeri Ali umunya-Iran watsinze ibitego byinshi cyane rero kamwe mu gahigo yakoze muri iyi weekend. Akaba ikinyamakuru kitubwira yuko rero hari n'itundi duhiga agiye gukora mu ikipe ya Juventus, harimo kuzatsinda ibitego 100 muri iyi saison. Ni target afite kuko amaze gukina match 82, amaze gutsinda ibitego 58, arabura ibitego rero 32 gusa. Iyi saison itaha rwose ngo Cristiano Ronaldo yiteguye kubitsinda hanyuma kuza ibitego 100 mu ikipe ya Juventus. Anako kandi ikinyamakuru kitubwira rero kuri Gonzalo Higuain yuko yamaze kumvikana n'ikipe ya Juve kuyivamo akagenda. Iyi Bombardier rero umunya-Argentine nk'uko ikinyamakuru kibivuga akaba agomba kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntihari kuvugwa cyane. Corriere dello Sport yo ikayagarutse kuri Nicolo Zaniolo ku munsi w'ejo, akaba yamaze gukorerwa shiririje kabisa mu gihugu cya Autriche. Akaba yakorewe rero operation mwivi yagize amarigama croisé, akaba yakorewe na Professor Fink umunya Autriche. Akaba rero uyu mugabo bivuga ko agiye kujya hanze igihe cy'amezi 6. ari byo rero bibite bituma ikipe ya Roma ngishobora kuba itari burekure Eden Dzeko ngayivemo agende. Twekeje mu gihugu cya Espagne, ikinyamakuru Sport cyari kitubwira ati Dembele n'ubu ngubu cyangwa se ntibizigere bishoboka, c'est maintenant ou jamais. Uyu musore kina ku mpande w'umufaransa rero akaba ari bugaruke kuri wa gatandatu kuri match ya gicuti Barcelona ifitanye n'agakipe kitwa na Stitch. Akaba rero yaramaze amezi 9 yose yaravunitse atagaragara mu kibuga. Akaba agiye gutangira saison ya 4 mu ikipe ya Barcelona. Saison 3 zishize akaba yaragiye agira ibibazo by'imvune mu by'ukuri ndetse n'ibibazo rero bya fizike. Uyu musore rero ngarashaka kubyibagirwa hanyuma agatangira saison nshyashya kandi akaze cyane kurushaho. Ikinyamakuru Sport kandi cyatubwira yuko Messi yamaze kugaruka muri groupe tayari, azanagaragara nawe kuri match ko gatandatu Barcelona y'igicuti ifite. Anako kandi ikinyamakuru Sport kitubwira ko Gareth Bale yagarutse mu ikipe ya Real Madrid nanone avuye mu ikipe y'igihugu yavunitse nanone. Mundo Deportivo ikabitubwira ko Ansu Fati ari mu gihirahiro. Ansu Fati rero yateje deba ikomeye cyane mu by'ukuri kuko Barcelona irifuza kugura Memphis Depay. Kugura Depay hakaba hari abantu bamwe muri Barcelona badashaka ko Depay aza kuko bizagabanyiriza igihe cyo gukina Ansu Fati. Uyu rero ngo umusore Barcelona ishaka kwitaho. By the way, ikinyamakuru kikanatubwira yuko Ansu Fati agiye kongererwa amasezerano, afite contrat irangira 2022, bashaka kumwongera kugera 2024. Clause laboratoire ye ikagenda igafungira kuri miliyoni 400 z'amayero. Affaire à suivre. Mundo Deportivo kandi ikabitubwira yuko Luis Suarez ibintu byo kujya muri Juve biri kugenda bikonja ku buryo ashobora kurangira atagiye mu ikipe ya Juventus. Twekeje i Madrid, ikinyamakuru AC kiratubwira ati ni igiki kitagenda kuri Eden Hazard. Eden Hazard akaba yaragiye mu ikipe y'igihugu y'Ababiligi, agarutse Roberto Martinez umutoza w'ikipe y'igihugu y'Ababiligi atamuhaye n'umunota n'umwe mu kibuga. Uyu mutoza we yaravuze ati nta kibazo cy'amamiskira afite, ahubwo ntago afite fizike yo kujya mu kibuga 100%. Agomba gukora cyane. Ikinyamakuru Marca nacyo kikaza cyunga muri iyi nkuru kitubwira yuko Real Madrid iri gukurikirana cyane Eden Hazard uburyo ari kugenda azamuka muri fizike ndetse agenda amenyera nakiruka imvune. Akaba rero uyu Mubirigi ngo niwe ikipe ya Madrid ishaka gushingiraho sezitaha
ariko kubera ibibazo bya fizike afite ibi ngibi ngo biri gutesha umutwe cyane ikipe ya Real Madrid. Urabona ko yabyibushye rwose, yazanye n'inda n'ibibazo. Twerekeje mu gihugu cy'Ubwongereza, ikinyamakuru Daily cyatubwira yuko abafana nibataza ku kibuga siporo izahomba biliyoni y'ipawundi. Ni nyuma yuko rero Boris Johnson yamaze gutangaza yuko ku myiteguro ari kubona Premier League bafite, bakaba bafite ubushobozi yuko bakakira abafana 1000 muri stade. Aka rero byateje debe ikomeye cyane mu by'ukuri mu gihugu cy'Ubwongereza, ku buryo amakipe agomba kwitegura kurushaho, akerekana ko afite ubushobozi bwo kwakira abafana barenza abangaba. Rero nyuma yuko amakipe yari yiteguye yuko mu kwezi kwa 10 nibura bagomba kwakira 1/2 cya stade, ariko bisa nkaho rwose baguye kawo nyuma y'iri jambo rya Boris Johnson rya nimugoroba. Mbibutsa ko abafana rero mu gihugu cy'Ubwongereza agomba kugaruka kuri stade ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10. Daily kandi ikabitwereka rero amakipe burya azahomba. Premier League ikazahomba miliyoni 700 sezitaha nk'uko byanatangajwe ku munsi w'ejo na Richard Masters ku bantu bakurikiye Trace Foot ejo kuri Radio 1. Mwaramwiyumviye bivuga. Ari nako kandi Football League rero birabya EFL zose za Championship League 1 n'abandi bose bakaba bazahomba miliyoni 200. Ari nako RFU izahomba miliyoni 100, hanyuma za cricket zigahomba n'ahandi hose. Rero bikazagenda bikagira kuko siporo y'Abongereza izahomba biliyoni yose. Ikinyamakuru The Sun kiratubwira yuko Mark Ashley agiye gushyira mu rukiko Premier League ndetse na CEO wa Premier League Richard Masters, nyuma yuko rero aribo ashinja yuko bishe deal y'ikipe ya Newcastle kugurwa n'abari abagabo bo muri Saudi Arabia. Ikinyamakuru The Sun cyandika ati nukujya mu rukiko mu buryo buri direct. Ikinyamakuru The Sun kandi cyatubwira ko Gareth Southgate mu by'ukuri afite impungenge z'ukwezi kwa 3. Uyu mutoza w'ikipe y'igihugu y'Abongereza akavuga ati mu kwezi kwa 3 Premier League izabigeze kure, FA Cup izabigeze kure, Champions League izabiri muri knockout stage. Ati amakipe azatugora cyane n'abakinnyi bazatugora cyane kubahamagara ngo baze bashyira umutima ku kazi dukine qualification z'igikombe cy'isi cya 2022 muri kuri kwezi kwa 3. Amplis mu mezi 3 ari imbere tuzaba dufite Euro igomba gutangira. Akavuga ati rero ntago bizaba bitworoheye. Ikinyamakuru The Sun kikakigaruka rero kuri Neville. Gary Neville akamaze kubwira ikipe ya Liverpool yuko niramuka itongeyemo abakinnyi muri iyi sama mu by'ukuri bizayigora cyane kongera gutwara ibikombe. Jurgen Klopp rero ntajya atinzamo, yahise amusubiza. Ikinyamakuru Daily kikatubwira ko rero ahangaha Klopp yatangaje yuko twatwaye shampiyona, dukina Champions League finale ebyiri zikurikirana muri imyaka 3 ishize, dutwara ibikombe, tutwa club ya mbere ku isi, ntago tuzigera duhindura identite yacu ngo tujye kugura uyu mugoroba ngo kuko ngo bandi baguze ngo natwe tujye kugura. Tuzakora imyitozo, ibintu byose birangirira mu myitozo. Ushobora kugura abakinnyi bakomeye ntibakora imyitozo, ntibakira umutima ku kazi, bagakubitwa. So twebwe icyo tuzabatsindisha ni ukwitegura neza. Jurgen Klopp arasubiza umuntu amurangiza. Ikinyamakuru The Mirror kikaba kigaruka kandi no ku magambo nanone ya Gary Neville, yavuze ko Ole Gunnar Solskjaer nawe akwiye gushyigikirwa mu by'ukuri kugira ngo abashe kwegera Manchester City ndetse n'ikipe ya Liverpool. Rero birasabwa ko ahabwa amafaranga akagura. The Star nayo ikaba yagarutse ku magambo ya Gary Neville, yavuze ati Man United rero igomba guspendinga amafaranga muri isama, nimba bitabaye ibyo ngibyo rwose izakomeza ijye muri izi crise zo kudatwara ibikombe. The Mail ikaba itubwira yuko Manchester United rero yamaze kumvikana na Jadon Sancho n'abamuhagarariye ibyo bazahaba agenti Jadon Sancho gusinya imyaka 5, ibyo bazamuhemba byose bikaba byamaze kurangira. Igisigaye rero Manchester United ikaba igiye gutangira ibiganiro na Borussia Dortmund igihagaze hahandi kuri rya jambo muzishyura miliyoni 108 z'amapound, arizo miliyoni 120 z'amayero. Ferras Wivre. The Mail ikabitubwira ko Arsenal itegereje yuko ikipe ya Aston Villa yibwiriza ikishyura miliyoni 20 z'amapound bashaka kuri Damian Martinez, mu gihe Aston Villa yo ihagaze kuri miliyoni 15 z'amapound. Ferras Wivre. The Mail kandi atubwira ko Troy Deeney ikipe ya Watford ntizigera imugumana ku ngufu, ikaba yifuza kumugumana, ariko nimba ashaka kugenda rwose imiryango irafunguye bakaba bamureka akagenda. Ubwo Troy Deeney rero na amahitamo ye. The Mail kandi atubwira ko Chelsea iri hafi gusinyisha Edouard Mendy muzamu ikipe ya Rennes miliyoni 23 z'amapound, akariyo mafaranga ikipe ya Chelsea igomba kwishyura. Ikinyamakuru The Mail kandi cyatubwira ko West Bromwich Albion iri gushaka Branislav Ivanovic, akaba rero yarakinaga ikipe ya Zenit St Petersburg, ariko ngubu ni free agent. Ku myaka 36 rero West Brom irashaka kumuzana imugarura ku kibuga The Hawthorns hari ya kabisa muri Premier League. Les amis, ibi byiza cyane, Imana ibarinde.